Okunye ngifuna ukukusho maqona nalento ethe ngisho ukuthi ukugula. Ngiyacela abazalwane. Mawuyokhulekelwa azivunywe izono mawuyokhulekelwa ungakazi ukholwe udinga nje umkhuleko azivunywe izono. Kunomzalwane odumile la ohambe efundisa abantu ukuthi mawuyokhulekelwa kumele uqale uvume izono ubhala izono zakhe ephepheni. Imikhuba kaSathane. Imkhuba nje kaSathane akukho ezwini ngiyama naye angimesabi akukho ezwini ukuthi mawuyokhulekelwa kumele uqale ubhala izono zakhe ephepheni. Into engekho ngiyanicela abantwana bakaNkuluNkulu hlukanani nabantu abagulayo abahambe bekhuluma into ephambene nezwi awubhali izono mawuyokhulekelwa uya nje umntwana kaNkuluNkulu akukhulekele ubone uJesu bese uyinikela ke masubona amandla kaJesu hayi uphoqiwe ngokuthiwa bhala izono zakho ayikho ngoba noma ususindisiwe usukholwa awuyibhali izono zakhe ephepheni ayinto engekho ezwini awuyibhali izono. Akukho la ubhala khona ukuthi wadla oshukela wantshontsha amantongomane nake nantshontsha amakhekhe nenza akubhalwa nje akukho phepha ubhala kulo. Bonke labantu abafundisa lento bafundisa imkhuba ebhedayo. Ukhulekelwa mahala ungabhalanga zona. Onjani lo muntu ofuna abhalelwe izono zabantu? Ofuna athathele iphepha ubhalelwe izono. Yena izono uyivuma kubani? Ezo zabhalelwe izono. Abekho abantu abamaqili njengabefundisi. Abahlambuluku laba bantu. Kodwa bathanda abantu bazovuma izono kubo kodwa bona bayivuma izono. Nabo abafundisi bahamba ophenduka. Bophenduka njengabazalwane ngoba babazalwane nabegcinini. Ilokho njengaqinisa mina Dlamini ukuthi nje kubalekile kubantwana bakaNkuluNkulu ukuthi abaphila impilo eclean noma ulingwa khona sizobona ukuthi uyalingwa awuguli ngoba wehlelwe impi edalo wena kodwa kube yimpi ukuthi uyalingwa hayi ukuthi asihlaseleke sahlaseleka. Ngeke ungizwe kodwa nangelodwa ilanga ngithi hey Dlamini nje ubufona namhlanje ngeke ngikwazi ukuphuma endlini mina ngeke ngiphume ngungizwe umlenze ukuthi hayi namhlanje ngiyawuzwa lo mlenze khona into engiyithinta eminyango mangithi ngiyaphuma ngithi ngegama lika Jesu ngegama uzuqonda umlenze ubuyele endaweni ngithi ngihamba nomama athini uhamba watsheka namhlanje ngithi hayi akho lutho ngizwe ukuthi khona into adithunyeliwe ngithi ngegama lika Jesu ngize ngibuye unyawo selihamba kahle ngihamba unyawo lingavumi ngoba angikukhuluma ukugula ngomlomo wami angikukhulumi nje ukugula bese okunye bazalwane ngifisa ukusho lokhu ke cha akuphatheleneke nje nendaba yokufunda iBhayibheli. Abazalwane bayeke ubuvila ababuyeke ubuvila bayeke ukuhambe becela ukudla emzini yabantu bahlukane nokuhambe bedla ukudla emingcwabeni baze bakubole bakufake emaplastikini. Abazalwane bake bafunda ukusebenza ngezandla zabo bayeke ubuvila aqathaka izinto